khodak border lo ke doda gitu non university khodak kikim gitu long le lang rapet adim khala so se amegalaya asor patumi bang pak de khala dak man lo de dodom dak ko la hai birta pulis atum chin de pulis atum han ke ba birta di umatum lo pinang ko de khala pora ton de aho gitu ke tukida lo gitu ke itu tukida lo aho antal hai information pe ko puke so na so ba kharopi dak teji mute hola dan itu mang cipang rungsi hola dak lokal lah pen khodak si ton hip mala thek long o si halang tu mang da masih hola dak dokok kontak ke thom hola tum hola dak sangkok lo pasti hola so situation hai bang bujini buji je pen thang ba be dinding je ke sorsa tum bang ke intonang ko inton no to sinali tu mak katok mana juniri non ada committee has body non dak dulu itu non kabian lo lagi you guys have to make the decision আপনার কে ডিসিশন লো ভাল ডিসিশন লো কিছু ভানা কে তুমি ফেরে গেল নাই সাউন্ড তুমি ক্লেম whatsoever lo ahi nalata juni ko মানুষ sa টাইম lo en order তোমার আলো প্রবলেম না lo alang nitumta attack pen order ale bopol alang nitumta action ene de tik lang ding dokok tik khala bang ke dokok lasi khala dak wan border areas no solution of han long sin nong kan khala dak long ke BOP bi chot kan bang ke chot se lo BOP ala kada bang ke police station outpost lasi dak bang ke bina ko long thom atin ke nangji la so si dak to wa bang mon he no pikan lo la ini emergency bisam men ke celeng bang ke akisung dokok lo la pen atin kuno adin lo atin border kalina ku ala tambe hola dak 45 families though 45 families they are holding the documents of Meghalaya. Government of Meghalaya agin pen kipi documents yang latung se use bomlo hal hai tumhane pangthe ni ala pen hai tumhan bage immediately pele action lena ko keta manong bage action lena ko harsh reality lo laban udah voter list long problem do double voter ID itu mah along ta muni ketung ta long ta problem do bang tu mana de no de itu long ta lason do ko je Meghalaya long ta vote pidunji la pet Kabiang long ta vote na pidunji dasi hala bang so han bang long te election commission pen cingki cingwai si hala alam ke pada dam pensi hala bang so adima long ala voter list pen pang kan dia make yang bang ko lapen kita jutsi abang la pulo kali pen na chuningri tim Kabiang long itu ma kerja ke hai Dr. Tunan Ronghang alang leadership rat atum anina ke han ala tunang pudun alang tunang pudun bang hala dak sport bang pen alang itu ma anina pat kita kan kapu langsung bang kadu kibang kita dapat alam dulu problem dulu patumi bang ke MLA sahab tum dadu alang di tumanda Johan nam lo ni pakai Johan nam lo ran long pasti kita lomba hala rat tumai aggressive tu ong mat si hala public lomba ke pada long dewan si cuni ni pada kita represent all delegation led by CM sir nan tum dam backup that depend cuni ko thank you very much dam lo dia tum ta ni ko kai dia tum dong ko long kami betai ke thom dam lo la pen ke na pu pekan dia border kami betai ini dam lo sobda la pen aku meda meeting dulu jab lo la pen ke time de guest boyan Mansin rupiah ke hai alam itu kalau mansin rupiah ke hai MLA alam itu jual long ka meeting dulu kan dulu ya border issue meeting dulu la pen silang long ka dulu itu betul bom lo ni mo officially pakai la pen publicly dah digital lo la pen non hela so mon sekolah so jitu ni kin non pulisai la so tame ni ada rupiah ni sih kan pulo kita damlo biji damlo MLA kita damlo la pen ke SP banda diamond against lo ni tipo lagata gisi banda pulo la pen ke la tumuna toilo la pen hola aring sobe ka banda me ambulance pen ceklo doktor tung han generator pun pusi dan hujayan pe man lo pen hujay jame ni limuni to ko medicine pan dole ko pe tame ko an nahi hata da pitum lo lai da claim pitum mo bas normal ke local MLA do rupsindro na kaya na ta ni Mai bổ sung sir, cần cái thông cái gì đúng